Magarac i koza. Seljak imao magarca i kozu. Budući da je magarac mogao mnogo raditi i nositi velike terete, imao je bolju i obilniju hranu od koze. Ona je zaviđala magarcu pa je nastojala da ga ili u hrani prikrati ili da bude od gospodara bijen. Jednom mu reče: "Čuješ, dragi pobro, ja sam te već više put žalila što uvijek i uvijek moraš vući najveće terete i raditi sve od jutra do mraka. Ja bih ti dala dobar savjet. Hajde da čujem, pa te još i lijepo molim", reče magarac. "A ti čuj", nastavi koza, "kad dođeš blizu jedne jame, ti se svali u nju, učini se bolesnim, pa ćeš onda imati neko vrijeme odmora i nećeš ništa raditi." Magarcu se svidio taj savjet. Došavši drugi dan do jedne jame, kao nehotice oklizne se jednom nogom u jamu i strovali se u nju. Nije mu ni na kraj pameti bilo da bi to moglo tako zlo poći. Napol mrtav ležao je u jami i velika je bila sreća da nije polomio noge. Sasvim izderana i izranjena izvuku ga iz jame i s teškom mukom dođe kući. Gospodar brže bolje pošalje poživinara, a ovaj naredi da se bolesniku dadu što prije pečena kozja pluća. Gospodaru je više bilo do magarca nego do koze, pa je dade odmah zaklati da spase magarca. Tako je koza životom platila svoj savjet. Zavis često samom zavidniku baci ovrat nesreću veliku.